Sinach lu worship leader Pathian mi man em le waymaker Phuah tu le Satu ni bok mi tamzok in Sinai tia kan shed lar hi kum sang kha zakwa somsari pathum kum khan Nigeria an khopui lagosa lo pianga no pang ani lai tang hian za hi angai na le a kum sang kha zakwa somriat pakwa kum khan zai tanin an chung kwa omkhom na azai thin ani Sinai hi pastor Chrisa Kausan Khais embassy ya staff angin oma chu me ba ka zai pol member ani bok zernalama physics la in University of Port Harcourt Nigeria a graduate ani ami manlnun TV an interview na Sinai tia aming ata chan chu mi tamzokin aming an lam ol samarin thu asoi ani kum sang ni som pali kum khan Joseph Egbu anen Christ embassy ko thana in nein kum sang ni som pakwa November tha khan anin nei atanga akum nga na anfa masaber an nei ani arong bolna Sinai hian no pangte ani lai tang hian mathlir anei thina chu mathlir chu mi tam tak ma Pathian faka zaya choi moile ama siam tu chibe bo khi ani ma se heti hun la hian music lampang lu chil lovin chumi ai chon ama loina kaushana le Pathian in ada na hmuna rin om takin om thin Sinai hian la tam tak aziaka kum sang ni pariat kum khan album ma saber ti chhokin chung zinga ala pakhat DCCR season phei chu Nigeria hit hle ani he la hian hemi kum ve khian Christian la a song of the year ni na a ho ani kum sang ni som panga kum khan a thalar way maker chu ati chuaka he la hi kum sang ni som panga khan Nigeria music video YouTube pa en hlober pati na a ho phakin kum sang ni som pakwa mar thla khan Nigeria YouTube video 100 million viewers nei thei pathum zinga atel bok ani waymaker la hi khovel puma zai thiam tam takin an sa a chung zinga lar deuh te chu Michael Will Smith Darlene Check Leland Bethel Music le Mendisai ten ni he la hi chong sang in an let bok ani kum sang ni som ni khovel puma COVID-19 aronda tilkhan he la hi alar hle a he la manghian mi tam takin video te siamin mi tam takin damna an chan pha bok ani America pheichon kaushana hlaplei hlober ani bok waymaker la hian 5th GMA Dove Award da Khan Song of the Year ni na hawa he la hi Nigeria atanga hla award dong ma saber ani bok ani ami mal choi moina Sinai hi Christian Billboard songwriter ra khan kar som pati chung azonin na oma kum sang ni som pasari Israela azin zo khan Bethlehem Hall of Faith certificate pek ani bok kum sang ni som pakwa September tha khan Africa ramatanga India rama zai thiam concert lo nema saber ni in kum sang ni som paru kum khan African Achiever Award for Global Excellence lo man pek ania hemi kum vekian Kenya Ansem Growth Award ta khan African Artist of the Year ni na a ho bok ani Sinai hi Facebook Instagram Twitter ra te follow thei ni in YouTube ba channel an neya he a channel a hian a hlangai thak tur om bok ani hetiang khopa Pathian in a choi san chan chu Pathian a choi moi thin wang ani kan Pathian thu wa chuan choi moila anin a choi sangang che ti a inziak ani angai thatu te in zawai in lalpan mal som chewro se